Amo yung kap sa tingayem, anti mga angkel, artista ta taon, ada interview ti bumbo. Nga mga panggap dito yung anatayo, nga panggap dito yung vlogs tayo. Panggap ka no kasano ti pinagselebrar, iti Pasko kim baro tawon. Ng pagmetan na, napatangan da, ito South Korea vlogger. Kung kasano kung pinagselebrar dito yung South Korea po. Istorya ka, pwede ka bibigyan ka, kaya da ka ta. Okay lang kaya. Malatan tayo man, nakabibig. Excited ako. Dati, arap ko lang may bumbong. Tako ko mamano kung baka. Tataka interview. Orek lang, nervyos. Interview. Nang bayagal. Okay sir, mayatin. Ay, may... Agawan naman, nakapsot signal yun. Dito Pilipinas sir. Namumad din di Pilipinas yan, sir. Kumpara di ayan may tatagad. Talaga. Sige, sir. I-start recording. Kung nga sir, anak leti sila ko utap no, ana. Pala na. One set. Nagagwabo ka kaya na talagang nakasigat exposure mo. Sir, yun na tabit Christmas and then mapatati New Year to. Owen sir. Kung kita, napala na, ito lighting ko. Mayat ko man nakasakana, nagpapugisak pa, pero may kumanay. Okay. Okay, sir. Natin. Yes, sir. Yes po. Na-impact na oras mo na Mr. Mark Isaac Doctolero di South Korea. Di bomborom ni Kyudete, di bombora jalawag, sir. Kastamit king ka, sir, na imbagmat nga rabim, dita Pilipinas. Yes, sir. Sir, istorya man no kasano iti parang celebrar di Pasko dita South Korea, sir. Tilang makunak, sir, diti parang celebrar iti Pasko dito yung South Korea, sir, kat naliday. Ngamin ta, kadon ngamin nga Koreano, sir, kat almost 52% kat ATS da. Wano te kung kunada nga awan iti religion da. Ken di kiti nabatbati nga porsyento kat Buddhism da, ken Protestante. Kinadapat di kita kulto ngamin ditoy. Iso nga tila may bak handa ngamin may celebrar, sir, deta Pasko naliday. Kasla ordinaryo lang aldaw mi ditoy, sir, at di kita boss mi mat ket awan magtireligion na. Iso nga di mi may celebrar iti Pasko, sir. Yes, sir. Sir, mangibaga ka man no iti tradisyon iti ta South Korea no dumananin iti aldaw ti Pasko, sir. Awan di may baka nga tradisyon da, sir, ta awan mo't iti agikabit ti silsila o kumao no di kita lantern nga agi-display ti balay da, sir. Tilang pakitam no ka, sir, ti kasta nga lantern kada Christmas light ket ijayan ti church di kiti Katoliko, sir. Ijay lang, sir. Yes, sir. Sir, dagiti pa tayo nga Pilipino nga adda dita South Korea nga isulaeng iti may sa kanal dita South Korea nga talagamit nga ipagpatay daratay ti awan ti kasi na obserbasyon tayo, sir, iti dagiti pa tayo ang Pilipino iti parang celebrada ti Pasko dita South Korea, sir. Ket tilang makunakmat, sir, da kasi kita padak nga Pilipino ket kadon na kapadak mat lang ti sitwasyon nga adaan mat lang iti boss nga awan relihiyon na wano Buddhist. Di ka dete aldaw no kan iti 25, sir, ket kaslang regular demi lang. Agtrabaho kami. Ngam no dagsang gasat nga mayra na iti aldaw iti Domingo, iti 25, iti Disyembre, ket iso lang, sir, ti gundaway mi nga makapagselebrar no ka iti Pasko. Yes, sir. Sir, iti uneg ti walo atawin mo dita South Korea, sir. Ti obserbasyon tayo, sir, kas may sa Pilipino nga dita pagrian South Korea kita kasla awan Paskwada, sir, para kada kayo, sir. On, sir, iso lang ti makunak dedi, sir, nga awan talaga nga selebrasyon iti Pasko dito South Korea, sir. No, daman, sir, mga 5% di kita lang Katoliko nga Koreano siguro ag-celebrar, sir.
Yes sir, gaputa awan nga rin Pasko dita South Korea. Intayo iti panag-celebrar iti New Year dita South Korea sir. Kumusta met? Kasano iti panag-celebrar iti dagiti Koreano dita South Korea sir? Detan sir, iti nasurusuro damoten nga i-celebrar deta barutawan. Ngam, idi ka noon una na, handa ngamin i-celebrar pa sir, ta sa bali pay, iti bilang iti kalendaryo da sir. Ngam datan na nayan natok moten nga masursuro, dabay nasursuruan dan nga te kalendaryo tayo usaran, isumutis usaran dan, iso nga kapilitan nga i-celebrar damoten sir. Iso deta no kanti aldaw nga may kang kami iti baro nga tawon nga bakasyon sir. Apay sir, what do you mean nga sa bali iti kalendaryo sulsurutan da sir? Sa bali iti kalendaryo da sir. Idi una na. Ngam tatan, diti kalendaryo tayo matlang iti sursurutan dan sir. Yes sir. So sir, iti parang sarabo iti barotawan dita South Korea. Dami iti papaputok tayo sir. Ay deta no ka sir, adamot ten sir, di kita celebrate no kan ije no ka soul no ka detan sir. Ngam digiti digiti ordinaryo nga ana sir, hanga kaskarina nga paputok ka digiti fireworks sir. Ordinaryo nga munisipyo, ije lang no ka Seoul, South Korea sir. Di adano ka kasta nga fireworks display nga makuna. Iti parang sarabo ti barotawan dita South Korea sir. Awan ti pamati da jay kumakasla pangpatapoy ng malas kunada sir. Ay awan sir, awan handa pamati kasta nga pamati sir. Nga pampataboy ng malas akong kunada. Yes sir. Sir, iti iti pandemya dita South Korea kasanon iti obserbasyon tayo at kaditi nagbaliwan na iti parang celebrar iti baro atawan dita sir. Bon sir, ato ti nagbaliwan nanta iti awan pa iti pandemya ado mo di iti aktibidades nga madaldalanan mi dita Seoul, Korea sir ken digiti sentro dito downtown. Ngam tatan ka po diti social distancing nga makuna. Kat handamoten nga hamdamoten digiti display ko ma sir ita downtown ta na stricto damot dito nga minin sir ti pagdintegan may yan natop ka deta pandemya sir. Awan met dati pamahinda sir nga kumatang dati sa nga porkento nga klase iti nagdudu mga prutas sir tapos ikabig dati iti rabaw ti lamisaan. Awan sir, awan ti kasta sir. Tangamin, te kumakon sir, ti sursurunan da kamin sir, dete kalendaryo Chinese. So ti barotawan da sir kaya February. When sir, February ti talaga nga isel-celebrar da nga barutawan sir. May kamano alawas no ka sir? Depende sir, damat no kate may kadwa no may katlong lawas sir, iti bulan iti Pebrero. Anya met dagiti na rin mo sir nga no tunggal baro atawen dito South Korea at dagiti dagiti Koreano sir nga unity talaga nga may nga aramiden da sir. Ay wen sir, ato deta no kano, deti pagsasaritahan ka, deti baro tawon digiti inchik sir, deti Chinese New Year makuna. Ado no kat event sir ken magided dapay no kat bonus no ka sir. Agpamakanda je kaldawan na sir irwar da kay amin nga trabahador agpamakanda magided dapay ti bonus no ka sir. Magided dapay ti gift set no ka. Yes po sir kasi baro atawen dito pagilin sa Pilipinas kabigatan na agturong karagiti picnics when bye-bye kasano met dito South Korea sir. Ay, awan sir, kas tila i-celebrate na nukan, di na karabyan na nuka sir, kabigatan na, ordinaryo man nukang aldawan sir. Kas lang na sir, ti kultura da kami, dito ngamin sir, kati Korean kati kaya, dagat pinapaspas amin. I-celebrate mo tayo may sabana kitatan, isulang oras king kanito sir. Time is gold, kada kwada sir. Yes sir, correct, time is gold. Okay, time is gold. Yes, sir. Sir, ikaw na kami magpaiti background dahil ti Koreans dita South Korea no ano da iti baro atawan sir. Go ahead. At no ag-celebrate dati baro tawang mo diti Korea sir kat napindas mat ado ti programa no ka dita downtown nangi iti tao naparabor da no pagdating iti baro tawon digiti inchik sir.
na parabor da, dumot ti sala-sala, lalalo, digiti K-pop, sir, ay naka-aduno kat K-pop, itasol, sir, agkaywarang. Itanga rin da COVID-19 pandemic, sir, ada nga takastan tumapasama, kinto na sarabo iti 2022. Awan, sir, awan ti mapasama nga kasta, sir, ta inget pelat istrikto da ditoy. Permi nga suruten digiti tao, sir, ti pagluntigan ti South Korea, awan ti bengeg. Donat imbaga ti gobyerno, awan lang tanukan, sir. Best ever na kinati Presidente Rodrigo Duterte ang sulong for the kupal sa ating lobsing enhance alert level kung siguro po in sa sensitive na naman recording po sa laing for the proceedings. Sir, no, dapat di kaya naman tupay na inayin, sir. Go ahead, lang, sir. Tilang makunak, dati pinag-celebrate dati baro taon di Chinese, sir, kat napintas kin digiti Pilipino magtukan, sir, adaman no kati oras dan nga agkakadwa dapat dati bakasyon mi no ka, sir, dati Chinese New Year vacation mi nga makuna nga agdagop iti limawon no nga aldaw, sir, depende jay paki patangan di kong kunada nga red calendar, sir. Well, sir, di ba nung madanin to iti karo atawin, baka ado dagiti nasa pangagawid nyo ka, sir. Tapno mapanablog to, dagiti sa Canada, sir. Awan, sir, digiti lang, sir, no ano may patang tekunak nga may patang ti Domingo di barutawan da, sir. Ngam kaya minister ti Koreano, sir, hanggat nga agtatara di oras ti panagtrabaho, hanggang rumuan, hanggang kasla dita Pilipinas, sir, nga, intayon, mayat ti, patay oras, sir. Ti Korea, sir, oras lang tanong ka, sir. Yes, sir. Yes po, sir. Sir, thank you so much. Dahil oras nga ipay mo, sir. When, sir? Ingat po. When, sir? Ingat, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Alpas ti interview. Nung dyan lang naka-shoutout mo ay na, Diyos ko. Babay nantay. Agdingag kayo ito, bombo. Ta, bombo radyo lawa ka.